I pozdrav svima ljudi, ja sam Marko sa kanala Bizo TV, a mi danas igramo košarku i danas sa mnom je Nikola. I uglavnom gađamo u 3 radi. I pozdrav svima ljudi, ja sam Marko sa kanala Bizo TV, a mi danas igramo košarku i danas sa mnom je Nikola. Pozdrav. I danas idemo na ulaz! Opa, bravo! Ne može meni bravo. To buš zrezao. Jedna trica s kuta.